Komisi benta benele banwanra ekajingkho jingsuba hakishnong kithau. Hakasi balang jangkatayo ka Khasi Hills Autonomous District Council kalaplat patba iki kalikit nyot bat ya kalikit nongpang. Kenang baanla ban penon kamru ikini kalikit nyot hagaban kit iki nyot kibami nakayo maungap. Chief Executive Member ka KHADC uba penihat sing siem ula pelat ya kedenga kalikit nyot ban ka kalikit nongpang bat ula pleru e kapankhana hagabale don lang ucaman ka KHADC uba lamprang bla ubelongru MDC kathan lengdo ka hima mau plang ba CA lengdo bat kiwihibai. Kajing temu jangka council ban ai ya ki kalikit nyot kalong baniok ban kit iki nyot ke bala lum lalang na kini kayo ha mau ngap. Bat kajing plia ke pankhana kalong ban pensuk iki pat ba ke belit yo lihat kenang ban la ban pene e kajing kuat ha kan kayo ke bala rem ke bala penyat ka hima. Chief Executive Member ulong baga District Council hadirin bakalayo e ka Solid Waste Management Act arhajar arpau leng baga jing menjur ulat kejela. Kumtala aibor ka KHADC bakan pet ya ki hima kishnong kitau hagabaidei berkejing kuat bat mentak lashna ya ka Solid Waste Management Rule bat shen ka satrekam haman kishnong jong kisantli district ki bahab apa opod usam jong ka KHADC ulong bahak ne ka rule on pen ko bor kinong lam shnong baken dan kunai kinong shok shnong ki bapen khan ya ka an hagabaidei bat ka jing bret nyot pathar.